Breaking news. Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru binyuranye nta kindi kivugwa usibye ibijyanye na proposal cyangwa se icyifuzo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize ku meza isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakarangiza burundu ikibazo cya M23. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yiteguye rwose ngo guhereza byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nkuru twabagejejeho twanagarutse rwose ku bijyanye n'uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko amabuye y'agaciro yose izayahereza iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagasaba ko bazaza no kuhashyira military base cyangwa se ibyicaro bya gisirikare cyangwa se ibirindiro bya gisirikare muri ubwo burasirazuba ngo mu rwego rwo kugira ngo barinde izo nyungu zabo z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yewe rero ni mu mabaruwa menshi cyane Tshisekedi wagaragaje ko yifuza kujya muri Amerika akaganira na Trump ku bijyanye n'iyo deal, akamugaragariza uburyo ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amabuye yayo afite agaciro tiriyoni 24 ngo bizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kujya ku ruhando mpuzamahanga, ikomeze kuyobora isi. Ariko kandi ni Tshisekedi Chilombo wavugaga ko ibyo byose azabigeraho ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimufashije muri iyi ntambara. None rero byagenze bite? Ni igikuba gicitse kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze ibijyanye n'ubwo bwumvikane bw'ubutegetsi bwa Tshisekedi ku mabuye y'agaciro. Reba hasi handitse subscribe duterera amaso muri aya makuru agiye hanze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze ubwumvikane n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ku mabuye y'agaciro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kwanga ubusabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC bw'uko iki gihugu cyaha isoko ryihariye sosiyete za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, maze Amerika nayo igatanga inkunga ya gisirikare mu rugamba rwo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Aha rero ndagira ngo banze wumve ubwumvikane bwari bwaratanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwifuzaga gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yari gutuma sosiyete z'iki gihugu, turavuga Amerika, zigira uburenganzira bwihariye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo rero nk'umuringa, coltan, cobalt n'andi menshi cyane n'andi akenewe cyane ku isoko mpuzamahanga. Ni muri uru rwego rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemereraga Amerika kugira uruhare runini cyane rwose ngo mu mishinga y'ibikorwa remezo, harimo nko kubaka icyambu kinini cyangwa se urugomero rw'amashanyarazi, harimo kubaka icyo cyambu kinini bakanubaka urugomero rw'amashanyarazi karahabutaka ngo rwagombaga no kuba urwa mbere ku mugabane wose wa Afurika. Ibyo byose ariko nanone byagombaga gukorwa mu rwego rwo kugira ngo ayo mabuye y'agaciro byorohe kujya ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo rero nk'ibijyana n'icyo cyambu cyagombaga kubakwa i Kinshasa, ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikajya ziza cyangwa se zikava Kongo n'ayo mabuye y'agaciro mu buryo bworoshye. Ibyo byari byifuzo bya Tshisekedi. Ni mu gucengera ubwo bufatanye, Kinshasa yifuzaga ko Amerika yayifasha rwose ngo mu bijyanye n'ubwirinzi, igatanga inkunga y'ibikoresho bya gisirikare, amahugurwa y'ingabo za FARDC ndetse n'ubufasha bw'iperereza mu kurwanya umutwe wa M23. Byumvikane neza ko ari Tshisekedi wanashakaga ko Amerika imukorera ibijyanye n'ubutasi byose, ariko nawe yashyize ku meza ayo mabuye y'agaciro. Impamvu rero Amerika yanze ibi byose tuvuze haruguru ni iyihe? Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twanabigarutseho ntabwo ako kanya zahise zigaragaza ko zishamajwe cyane rwose n'ibyo byifuzo bya Tshisekedi, ahubwo bahisemo kubyanga ku mugaragaro, aho umudiplomate mukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko atari igitekerezo cyiza guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkunga ya gisirikare ishingiye ku mabuye y'agaciro. Ibihugu byombi ngo byakomeje ibiganiro kuri iyi ngingo, ariko rero ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kwerekana impungenge zayo mu micungire y'imitungo kamere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihora ivugwamo ruswa, iyicarubozo ry'abakozi ndetse n'ingaruka mbi ku bidukikije. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zanagaragaje ko kuri ubu ngubu zirajwe inshinga no kubanza kubaka igihugu cyasenywe n'ubutegetsi bwabanje, aho rero ngo badashyize inyungu cyane mu gukomeza kwivanga mu bibazo by'ibindi bihugu. M23 hagati aho rero nayo ikomeje rwose gutera intambwe yegera imbere mu burasirazuba bw'igihugu.
ngo ni mu gihe ibyo byemezo byafatwaga umutwe wa M23 wakomeje rwose imirwano nta kibazo na gito, kandi rero ukomeje kugenda wagura ibirindiro by'uwo mutwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu mpera za Mutarama 2025 M23 yigaruriye igice kinini cy'umujyi wa Goma, ishyira ingabo za FARDC mu nkeke. Iki gice kandi ngo cyafashwe n'uyu mutwe cyari gikungahaye cyane kuri ayo mabuye y'agaciro Tshisekedi yagiye kuratira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byumvikana ko rero M23 yacukuraga ayo mabuye ngigakomeza kwitegura ndetse no kwagura ibikorwa byayo nyuma yo kwikungahazaho amafaranga menshi nayo ngo yagikura muri ayo mabuye y'agaciro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ngo zirasaba u Rwanda kureka gutera inkunga M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko u Rwanda rukwiriye guhagarika inkunga ruvugwaho guha M23 ndetse rugakura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse rero mu kwezi kwa Nzeri 2023 ngo Amerika yashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bikurikiranwaho gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irimo n'ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. Aha kandi u Rwanda inshuro zose rwahakanye ibi birego Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga, cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi. Ni u Rwanda rwagaragaje ko ruhangayikishijwe cyane n'umutekano w'Abanyarwanda kubera ko aho hakurya hari abagamije kurungabanyiriza umutekano kandi bahisemo kwifatanya na Tshisekedi ngo baze gukuraho ubutegetsi bwatowe n'Abanyarwanda. Ubu buryo bwo gushyira igitutu ku Rwanda ngo bwatumye haba impaka zikomeye cyane mu karere, aho u Rwanda rwakomeje guhakana ibyo birego byose rukavuga ko ikibazo cy'umutekano wa Kongo ari ingaruka z'ubuyobozi bubi bwa Kinshasa budashobora gukemura ibibazo byabwo bwite. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero kuba ngihombye ubu bufatanye bukomeye nabyo bishobora kuza kugira ingaruka. Nizihe? Dukomeze n'inkuru. Ubwumvikane bwifuzwaga na Kinshasa na Washington iyo buramuka bwemejwe bwari guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amahirwe yo kubona ubufasha bukomeye cyane bwa gisirikare mu rugamba rwo guhashya M23. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasanze atari wo muti mwiza kuri iki kibazo cy'umutekano. Ubu rero ngo Kongo ikomeje rwose gushaka abandi bafatanyabikorwa cyane cyane mu muryango wa SADC ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ibi byose barabikora kugira ngo babone inkunga ifatika yo guhangana no guhashya M23 bita umutwe w'iterabwoba. Ibi bikagaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo buri mu ihurizo rikomeye cyane ku bijyanye n'igisirikare n'iyubakwa ry'amahoro mu gihugu. Aha rero ndagira ngo noneho dukomeje kuri iyi nkuru turebere hamwe ibijyanye n'ubukungu na politiki. Ese ibi bihurira he? Tshisekedi ni gute ashaka kubihuza? Ikibazo cya M23 cyagaragaje rwose ko ubukungu bw'amabuye y'agaciro bwifashishwa mu gucunga umutekano n'imibanire mpuzamahanga. Amerika ishishikajwe cyane rwose no kugenzura neza aho umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uherera. Ni mu gihe Kinshasa yifuzaga kwitwaza uwo mutungo kamere nk'inkingi yo kugirana umubano mwiza mu bijyanye na gisirikare n'iki gihugu gikomeye cyane ku isi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu basesenguzi baravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gushaka inzira yindi yo gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butagendanye no kwinjira muri iyi mirwano. Ibi ngibi byo turongera tubisubiremo. Bamwe mu basesenguzi babona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kutazahara ayo mabuye y'agaciro, bagashaka ubundi buryo bakorana n'iki gihugu cy'abaturanyi, ariko mu buryo butazigera na rimwe cyangwa se ngo bigiraho bihurira nuko kwinjira mu mirwano. Ahubwo rero bagashishikariza inzira y'ibiganiro ishyizwe imbere kuri ubu ngubu n'amasezerano ya Nairobi na Rwanda, cyangwa se uburyo kuri ubu ngubu bushyigikiwe n'Abanyafurika ubwabo. Ni uburyo ejo bundi bwemejwe n'imiryango ibiri SADC na EAC ku bufatanye na EU. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo nazo ngo zishobora cyangwa se n'ubu ngubu kuba bashyigikiye ubwo buryo kuruta uko bo bakinjira muri iyi ntambara. Reka noneho turebere hamwe rero ngo isomo ku mugabane wa Afurika. Iyi nkunga iragaragaza ukuntu Afurika ikomeje rwose kwibona
nk'umurima w'ubukungu bw'amabuye y'agaciro, aho ibihugu bikomeye bikomeza kuza gushakamo inyungu muri uwo murima, ariko nanone ntibizane umuti urambye ku bibazo by'umutekano n'iterambere ku mugabane wa Afurika. Kubera iyo mpamvu rero ngo hari abasesenguzi bavuga ko ibihugu bya Afurika bikwiriye kwishyira hamwe rwose bikishakira ibisubizo aho gukomeza kwishingikiriza abo bazungu cyangwa se abo banyamahanga. Nubwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze iby'ubu busabe bwa Tshisekedi cyangwa se uwo mugambi wa Chilombo, ngo birasaba kureba uko akarere ka Afurika y'Iburasirazuba kabyitwaramo kugira ngo hashyirweho umwanzuro w'amahoro uhamye udashingiye ku nkunga z'amahanga gusa, ahubwo no ku mahitamo y'abatuye aka karere. Ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza. Mu by'ukuri twavuga ko iyi nkuru irashimishije cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuzenguruka amahanga n'amahanga ijya guhatiriza abo bazungu ibashyira imbere ayo mabuye y'agaciro, ariko kandi batangiye kuyatesha agaciro ndetse batangiye no kuyasubiza ubwo butegetsi bw'Kinshasa, bagaragaza ko iyo ntambara batazigera bayinjira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabyanze, ariko kandi andi makuru hari nuko Uburusiya nabwo bwamaze gutera ishoti Tshisekedi Chilombo. Abarabu nabo nuko Tshisekedi kuri ubu ngubu asigaranye abo ku mugabane w'Uburayi n'igihugu cye cy'inshuti y'akadasohoka cya Repubulika y'u Burundi.